Мына бүгін біз Нұргүлежевіздің квартирасын көрген келдік. Birinci болып жақтан кухнясы болып есептеледі. Анан бұл жақта bir комнатасы. Вот. Бұл прихожий. Анан бұл зал. И бұл жақта дағы bir спальнесі бар. И балкон тоже бар. Нұргүлежевіз квартирамыздың иесі. Биз 3 комнаталы үй алдык. Метро Катинникиден Жамалдиндин артынан жамаатыңарга терең ыраазычылык билдирем. Мигранттарга үй алып, кубандыра бергиле. Терең ыраазычылык силерге. Үй алып бергениңерге чоң рахмат. Биздин үй бүлөнүн атынан силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Өмүрүңөргө ден соолугуңарга берекесин берсин. Дагы ушундай көп адамдарга үй алып берип, Аллах таалам силер канча адамды сүйүнсөңөр силерди кезелеп сүйүнсүн аянайын. Ар бир күнүңөрдү жакшылыктар менен коштосун. Россия мамлекетинен үй алууну кааласаңыз, ушул номерлерге кайрылыңыздар. Биз сиздер үчүн без первоначальный взнос 30 жылга банктан одобрение алып беребиз.